Чуваш патшалық бұғане театрынде Совет тапқырынде Ширабжа Николай Носов Хайлаведорых Үгерне Миша Боты спектакль премьері елтірі. Сцены жинжи пулымзем адязенеде, аслызенеде илердеші. Тепленрех Елизавета Цветкова гала забарать. Спектакль иге юлдаш пурнышне кадарца барать. Вазем чила жул перле туслы бурнаща. Кунда кулышла, кыштах тунзыхла заманцем дебур. Хайлавреш семдырых амыжы хулана духса гаять. Ачазем килде хызем шештырза юлаща. Пода бежерме. Кундан мен булзату гатьха. Кураганзем спектакль бухма шешмар. Хышпыр заманцыне худшынмада булдараща. Куюмаха ачаранах астыват парынде, ачаба кирилба, унын бірлевернеген сашыба килдімір пұхма, школда дывзіне булама баны шак юмаха, пиде интереслі берін шак юмаха пұхма, карат школда учителе Ирина Анатольевна калза барат бар, мөлі бір пұхнана, мөлі була задухныне. Миша Боты спектакле Таван Ень культуры Федерации программе пулышныбе сцены жинегаларна. Она хадерлене Чухне, Мускав, Сахалин, Беларусь тарихинчи специалистыне деявыштарна. Ачалыға путмалы спектакль, кунда пуганизіне пығас болзасын, да біздің тақшаны бір ажапча жүхне сөйс мұхетін жеп қаттымырча кибір журналзынже, жау журналзыне кірсе кайнын туйнать, жамбада перен кураганцым, маншанацкет, біздің деп айынхи, шак юмаға бұқса, темле ачалыға давырдаш. Мүждізен ку спектакль ачасын балигына марыш, чедінізен балиде. Телейлі ажалық шулдалыгінже, ажазын еврен метада пулдарулыға даландарма, республикара калыбышлы ішсем дума балыртна. Шидес шулги өшшергене қадірлеме пұшланы да анде. 2025 жылда ажазине халалланы жылда ибир пулдарулы ажазинбе биде тұрышса ішлеме тұрыжы бір. Пирен пур план зем, пирен верендю учрежден зем анжақмар театр зем, деша пулдарулы ажазине суйла заилзе, бізене малалы театр валимілі қадірлес берге тұрышса ішліш. Миша Боты спектакле шамры кураганзем кужilmezір бұхреш. Онды сынарземжін пыжырғанжыш, пірле савынжыш. Хайлавреш сем курагана табжырулы булма верендеші. Онланманы же пужынны, мухтанны де вырынзыр пулныне сестереші. Республика Глармали Елизавета Цветкова, Милена Алексеева, Сергей Емельянов.